Your Excellency, the Deputy President, family nene itokoretio ni Bishop Dr. JJ kanitha itokoretio ni Archbishop na Kristiano othe Ngai ni mwega na hindi ciothe. Waswahili husema akufae wakati wa dhiki ndiye rafiki. Yule mtu anakuja kufariji na wewe wakati uko na majonzi, ni rafiki yako. Bishop JJ jukite guku ndi murata waku na murata wa family yaku na dino kade nyiki tondu ngiona kuria gwitu Kieni andu hetagwo Kenyaite na family yanyu kwa mahiu na mari guku. They are here in their numbers, I know they are here, na tukite nigetha tukunyitirire during this very difficult time. Miaka ya kirikaniro ni miaka 70 no ungikorwo uri mwega ta maitu na Kanini na JJ ugathii ukiongagirirwo miaka nikio tuguikaranga guku koguo thiri ya guikara guku no gutuika ki mundu mwega. Ikwenda kwaria maundu maingi tondu twahunjirio haha na twaheo maundu mega muno, but I want to just say, Your Excellency the Deputy President, niwe githurano kiu kingi tutiari mwena umwe. Ni twari mwena uria ungi tukigeria kwambatia baba kirima twina Sabina tukigwa agicora kamundu na tugitikira tondu githurano na mwejimiwa wakwa haha no hingo ndamenyekaga ni mwena uriku ari no wake magitu kia Jubilee na tugitikira na tukiuga thirikari iria iriho ni ya Kenya Kwanza, and we supported His Excellency the President and the Deputy President. And Your Excellency, I want to tell you ati githurano na ni ugite uguo na kinyona president ni ugite githurano ni giathirire na twambiririe page ingi ya kunyitithania ruriri na kunyitithania bururi. It is led by His Excellency the President and the Deputy President. Your Excellency the Deputy President, what you are doing might not be very popular with other people. Even yesterday, rĩrĩa ũrarũgamirie ũrauga harĩ maũndũ ciugo ciacenjanirio ni ona twacenjanirie nake na tukiheranĩra na His Excellency the President and the Deputy President. Senior most politician, you are a leader from the mountain. Tutongorie tunyitithanie na kuri andu aingi muno matagukenanite toici tondu kuri andu makenaga ire ithu tureka atia turahurana. Ndireciria Your Excellency uikinya riria uroire muthenya wa ira, it might not be popular with other people, no ni popular na andu aitu aya mararia ruthiomi ruru. Gutikanakinye hingo ingi, gutikanakinye hingo ingi ati mugikuyu akarugama haha no uri ungi arugame haha macenjanie ciugo ni undu wa uteti. Your Excellency, kungigakinya hingo iyo we ni wokurio kiuria tondu we ni wo uri ki gitiini na tondu ni wo uri gitiini ri kindu kiria tungika no kumwika atia no kumunyitira na mugutikira tumunyitirire. Thabari iyo arambiriirie muthenya wa ira ni njega, ari othe mararia ruthiomi ruru metikire twarie na mwario umwe tondu mwario ucio niguo mwario wa Ngai. Thank you muno na Ngai amwikega. Asanteni sana.